Moprofeta wa nnete o tsejwa kang? Na motho o bontsha toka ho ba bonahatsi ba Modimo le lerato ho Modimo ha a hlola baromuwa ba hae hore ke ba profeta ba bohata pele a ka fuputsa bonnete ba molaetsa wa bona ka boyena, le ka ho tlala ka lebaka la letswalo, leeme, botswa kapa hona ho buswa ke maikutlo a bongata ba batho. Ke dintlha dife tseo motho a lokelang ho di fuputsa hore a hodisehe bonnete ba baprofeta ba Modimo? Mengolo ya Bahai e re motho o lokela ho fuputsa hore na tsebo ya hae e kolla ka kotlolo ho Modimo, ha se e fumanwang ka boithuto dibukeng kapa dikolong esitana le bahlalefing ba lefatshe lena. Na bophelong ba bona ba bontshitse makgabane le ditshobotsi tsa Modimo tse hohelang dipelo tsa batho? Na lentswe leo ba le senotseng le na le matla a ho fetola, ho hlwekisa le ho ntjhafatsa dipelo tsa batho? Na dithuto tseo ba faneng ka tsona di tlisa kutlwisiso, tshebedisano mmoho le taolo e ntjha le molemo le phahametseng eo lefatshe le neng le fihletse pele? Na ke baromuwa le baemedi, babuelli le babonahatsi ba Modimo lefatsheng? Na ke bapholosi ba lefatshe ba ileng ba tela maphelo a bona e le hore ba tlise dithuto tsa Modimo bathong ba lefatshe? Na ke mesuwe le dingaka tsa Modimo tse phekolang malwetse a lefatshe? Na ba tlisitse lesedi, toka le lerato lefatsheng? Na ba lwantshana ka bobona kapa e mong le e mong o paka nnete ya ba tlileng pele ho yena? Na ba sile pokello ya lentswe la Modimo leo e leng bopaki bo boholo ba thomo ya bona?